Hello everyone, welcome back to my channel. Today vlog hila gospel video shooting hiin. Tulad to he silma village sa ako Vin recording studio hele. Wai clip lo nya kit ma ko ma recording studio ki bol hi. Camera ki jang di ho Canon 80D nito 5D Mark 3 khatta 5D Mark 4 khatta. Hi. Hello everyone, to hi silmat kopi hiin. To hi Asia campus ako Vin silmat village to hi gospel album shooting ka bolvin ala oh hi a description na kahin ko hiin. This is behind the scene. This is a robot in action. 5D Mark 4 and 70-200. Kilate hands off file pass. Atom họ cái gì? Hưng độ tao chỗ. Gari जो चलो तालो दियो बा. Pina na niya yan sa ako. Camera ko na. Follow up sa Pepe. Patay pa dito. Allah
Kamera kung boleh tu na. Kamera so face to nang nambet din ang so. Nang nambet na le amit bet na lang leng zintil na. To ni director salon ni okip gan he. Nasam na siya lang pa so kiwido mas as. Tuy sung ai khát thấy chỗ chỗ tuy sung am man ho. Sang jeng jeng face to. Saya kecil kan lah. Go. Ndo mo kan Hello everyone, to gospel music video lakat shooting game ball sa itapin. So guys, see you on the next video. Bye bye.